Que n'hi ha que dirien que ho van tirar al carrer. Jo que diria no, parlar per tu és que t'aporta al carrer, comprendes? Que t'aporta al carrer, no tiros al carrer, t'aporta, comprendes? Hi ha paraules que no pots traduir en francès, que no pots, comprendes? Jo crec que acabo d'evitar més pròxim. No, que ho pas. Per mi em penso jo que hem en un país que hi veroi. La Gascunya que hi veroi. E sense el gascun que no veuen. Sí. Sense el gascun que no hi passa la Gascunya. Comprende? Crec que no ho pas mette de costat. I après això hi passa. També hi ha canxús que cantos en gascun, que hi ha qualque rende més, qualque rende més que en francès. Comprendes? Aquelles muntanyes. Qui l'ha hecho? Chi l'ha detto? Phébus, no? Phébus, Gaston Phébus, sì. E se vedesse, per me che ha lasciato il libro della casa, Gaston Phébus. Gaston Phébus, che scrive quella canzone, e che tu stai anche quelle montagne, comprendi? È che amavo il paese, comprendi? E che vuol dire che scrivo en gascun, a la vez que non era pas gascun ets. Escolta de fois, qui en Languedoc, comprendes? Que escriu en gascun. Ara Samai, que venia de Samai, que era comenjazo, de comenja, Samai, Petronilla de comenja. Gaston Phébus, que moric en 1311. E d'empús, que tenia la cançó? Que altas bueno, que can de xer.